تجهروا له بالقول كجار بعضكم لبعض أن تغبتا فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر. سلام علیکم دوستان عزیز، روزی همه شما با خیر شادی باشد. انشالله که همه شما خوب هستین، تنسیت هستین. شکرانه خدامون هم خیلی اساس شدیم. ای گریپ، رحمت برای دعای نکتون، رحمت برای سخنهای نکتون. انشالله که وقت شد با در کامنت های شما جواب میگردانم. روز سیم زاد روز شوهرم بود، ما روز سیم نکردیم، روز 31 کردیم. گفتیم که سینگلم بیاید و هم شنبه یک شنبه و خدمه یک بار بیان همه کسا شنید. چای دخل خرده بودیم، یکون عمود سالاد نکردم. راستی در همی اویلای ما بگیم خیلی سالات های جوشوندگی و خیلی چیره و کان نمیخرم، برای همی حیف میشه گفتم نکردم. یکون عمود سالاد کان تر نمی پختپاز کردم، پیچینی کردم، تورت کردم، کان تر دیگه بروشکا پختم. تمام این بچه که همجا کار میکنن همویل سیاره میگم بچه ها گفته کیرا میگیم بچه ها در ولاگتون بچه ها همی کارخونه در کار میکردگیه. من او در 3 وقت همی پختپاز میکنم او اوقات میکنم بگیم. اینجا همی کارتوشکوی دهکانی بگیم چیندیم کالون نشیده کارتوشکا سیزانی همی گل کرم و کارتوشکای نوای بفته کارتوشکا و گل کرم بیرون کردم. خیلی همی شوربا و اوشه هر وقت میکنی میخری. بعد کانتر گوشتی مرغ بیرون کردم. کارتوشکا را همی خیلی در روغن گرم بیرون کردم. نیکی سرخ نشید، ای چی سبب باشه نمیدانم، ای بی آوی رشیدی کارتوشکا همی خیلی سرخ نمیشه. بازی با در دیگ اندختگیم هم خیلی تیار شده است. لالی های بچه ها را جوزی تیار میکنم، همش در تقسیمات میکنم. این هم خیلی دوستان عزیز کمتر خیلی دسترخوان آرا دادم و تورتا بنام شوهرم کردم. خیلی دیر اجدینشون گفته در 1 سال 1 بار میای گفته. خیلی ما روزی همی زاد روزش نکردیم. روز پس شکر میگن که وای دیر اجدینی در اسلام درست نیست. ما هم خیلی اوقات میکنیم و دو فاتحه میکنیم. خیلی که در اول نوار دیده بودیم بچه ها دو فاتحه کردن. اینم خیلی دوستان عزیز بعد کامنتاری میشه که پختپازاتون چی با نشون نمیتین. با کامنتاری میشه که پختپاز همه کس میتونه پختپاز نشون نتین. راستی میدونم که خیلی کانال های پختپاز بسیار میخوام که من نشون تیم یکم ولاگم در پختپازه با هم خیلی کامنتاری میشه با ادکاس میکنم میگم که خیلی ها پختپازا بسیار کانال ها ده یا من نکنم گفته نکی با شما دوستانی عزیز میپرسم. انشالله که من نشون میتیم اینجا همه کسا شدگیم باید ما کتی قای سینگل ما کودکا شدگیم بالا ده بچه ها شدگیم. بچه ها یکم تش بگوهنه نیستن دوستانی عزیز. یک تش یازنه مای بچه های قای سینگل مای بچه های اما مای شوهرم خچون هیچ که نیست بگوهنه. بینین تورتا درونش بین یوید خشو مولای مک نیاکویم کلان شدن. یا دختری بچه شنو یا شناس مونده دادیم ای کتی های مرغابی کلان شد و شدن امخته شدن میگردن کتی های میان. بعد بسیاری ها گفتن که مالاتون بسیار سیانکا کنین. من سهر میام برای چورا شیرتی و جیوه مالا شکمشون سیر خواه میرن. اینه بینین مالا را هم خواه شکمشون سیر این سطلشون چپا کرده. ای چرا آمده گیان اوجه خواهن نمیشه و چرا میبرویم.
алаф канда хурдестам. мурғоби бача миёра ё 8 будан бигем ки то хабар шудем чанд таша киштак чуҷачаҳои майдара киштак бароям дафш кардем. мебинен ё чихе калонак шидия. инемихе слабона мегардан аспо шаврӯз. айкор омадестам. набинен аспо сарҳуй мегардан шаврӯз. бегаҳ торик шида буд дари майдона кушодум беруна ҳеш хонада чайдестам. намхе слабона мегардан алаф хӯрда. саҳар кати ба салкинӣ гуфтум гам коро макунам канушнида бо биём ба қафои корибори хона тарафи молоям нарафтам ози хай моло чарида омадагиану гуфтан ягон бор асда шиштен нашиштен дар пештон аст бисёрай. рости дӯстони азиз иҷоза додагӣ нест хазайнмон вообще ҳамақа духтарое ки меоянд ай Москва тамошо меоянд ай ҳар ами территорияи Москва меоянд вообще хазайни мо иҷоза додагӣ нест ки асда бишинад. мега ки чӣ хеле ки одамизод зиндагӣ мекунад бояд ҳами аспоям ҳам хеле зиндагӣ кунанд. ин аспора вообще намешинанд саворам намешан. инемихе мехӯранд хоб овқочон мехӯранд хоб. ин аспо дига паро даҳанд сета майда канам хеле якта хеле болода буд аспча вай почош дармандаи мош бофтаги буд чӣ хеле ки нишон додум. иш инаминҷада ёра ай дига ҷовардиган ай дига давлат уна уш акади ишта пастане ки ӯ гандаҳай мегаза одама ё сину солшон калонанна ки ами пародошон майда хела. ёра вақте боло меан кӯдаком ёра хчонами медурораншонами канушни ухташона мендозам кӯдаком медурораншона ҳеч намега. ӯ зарда кишам ҳеч намега. вақте ами духтарое ки ҳамҷа кор мекунанд ӯ биён вай мекуна мегаза ҳаво баландӣ мекуна кӯдакоро ами бачае ки ҳамҷа кор мекунанд мегазаншон. духтаро гашничои мо ам қаӣ шида рости гуфтум дига начинамшон ами зелинами гашнич даро пир мешавад. ина уже хеле чӣ хеле ки медонед глак мебурора иҷа калон шидестанд. як алафи бидагиша мечинам ҷои ғавсша чанд қаша чиндам барои ами заморозка кунӣ гуфтам хай як ду рӯз дига беста як лав як чинда мебуромша. ана ин райҳонорам як бор чиндам як ду бор ами оштупаву шилаву дигар чӣ кардам чиндам гуфтам дига начинам калонтар шаванд ҳамаша барои заморозка кунӣ тайёр шавад. беҳад райҳони хушрӯ будай баргокуша бинед пам бо чизе хурдай баргоша. ина иш бо дига хелай гашничоям хеле хушрӯ шидяну не ки бисёр ками ғавси бад коридаги ва шидадаро гул кадестай. ина бинен як гардакай уже гул бировардестай. ана ин райҳонои намхелера беҳад ман нағз мебинам уже бо бировардестай баргошон ката ката болода пудинарам гуфтестам дига на калонтар шавам баъд чинда заморозка кунам пудинорам зелинора бинем ҷа чӣ хушрӯ шида то поёна зелина ҷои калон накоридагем ҳар сол ҷама помидор бодринг мекоридум иҷа райҳонай як ду ваи дигам буд райҳон дига оварда коридум
مرغای کچو خوارشتن برآمدن هم خوب برآوردن چند رایحونه کندیان بخشه اینا پودینا دخترا پودینا را ببین چه خشرو شده ندرو زادم خیلی قاق شده بود ببینین چه خشرو اوج کرده دوتا ایا ریشه کم تا ریشه بود جا با گشنیج برآمده است مرغا به حد وای کردن جزیر بود کردن اینجا خوب برآورده چه خیلی که گفته بودم من چند عمود ریحان کرده بودم انا ایش دیگه نموده انا ایش دیگه سورته اینا یوش خیلی بود دیگه چند عمود رحمت دوستان عزیز برای دستگیریاتون برای سخنهای نیکتون ای همه شما میندار هستم رحمت که ما را دستگیری میکنین کسانی که در کانال ما ابونه نیستین ابونه شوین لایک و کامنت را فراموش نکنین تا ویدیوی آینده در پناه خدا باشه